Geti Kenya heti Harouna Gakou yati mullem muku habani koya. Geti Kenya heti Harouna Gakou o fare ke gada kebe kodaya. O fare ke gada kebe kodaya. Agati ke doyati me korondaya. Iwajanna na kondi adikituku ko imeinan tike doyati mekeya. Harouna Gakou Kenya yati mumpaba asigi yati mukuda duna no kondi. Harouna Gakou di urondi kiyenso agasiki yati mullem mukuda oda Allahu nyaga Gakou keda harina uyudo sahakem kinaya harina yampa oda mama khaya ado karahure sugado kembate kubenu habanu gasa kudunadi Allah ganna inno habanu ya kubenu habanu gasa kudunadi Allah ganna inno habanu ya tuwana debe nyani debe khore nyani kawanda nanali amakiye Diyabougou wajana dofonde Diyabougou hakken daga Kenya sabura o manya ke daga ni nan tollita anya kawande ya oriata ona de gumengari ona kunyi ana duo dangani kempalle ono wal maminu o modinu oda khasukunyi ke uchile mane no honni kanan sage hakanunga no mugunanti o warni Diyabougou sa kunne ke batte no honni kanal lina litewoya oda hakunyi asuka humante kabila suga Diyabougou no honni oda sukunyi bane so Allah nyaga subhanahu wa ta'ala ya rabbi yankama arjanna mure yendoro kesu no honni Allah gana janno yala kana ni takhef corona drogoto ona meterinka na yere nan kuru agiligele Allah kan ne nyai Allah palasin yan ku dingraya inshallah hadisa bane no gon kullahu bane sheikh ngakella gana na ko ori men petikei ori men ni nalina de gumendo almami ni kunyi ona bugu inshallah sheikh mi cika diga men pana anagiri khasuna wari few anagiri asuna wari ho gara wari keta nyime inshallah sheikh waya ampe muri nyana anagiri annasigi asuna ka huma angari inshallah كان الشيخ هارون أيا الشيخ هارون على خسكوني أيوه أو أنيم إن شاء الله أو سودا واري كن كنا أنيم أو أنتنا بسم الله نقولون خال في اللي بيلقى مغا أنا كيانو إساسكون إن شاء الله بسم الله نو أنا كده يو نو أنا ها أواسي أدي أسكيا يو ها nda ko nanta na micro yin khadina ya ati wasika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ودي اللتيغا نصلي فارن كما دي صحابني علي دنكوني علي السر والسر يا خديا ما الو صلى الله عليه وسلم علي صحابني علي دنكوني علي سر وسر يا خديا ما وندي الكوتا الله النسوك النبي جماع يوم القيامة ونيغال انتونياني na yampay muriye muru khamaga السلام عليكم وعليكم السلام كرم
na haqqe toqe muru khamaga o ma khanu olli khabange kundu mais Allah kiti kundu ya subhana ore Diyabougou ore Diyabougou mon kunyi na almaminin kunyi e khagide doronta ube de beri kattoy na giyaroi Allah ganno da khadorono e tuwagu fetina ntolli Diyabougou tuwagu gananyo nte jo fenere tuwano ngere almamini ngere igan katto garangundini walakin khanu yenyani ade dinan khanu yebogo de khanaga nan lisigi khay nan likha khanta nan duwa umuri khay nan duwa medanga insha Allah e o fay Allah kanyai wa anna al masajida lillah nugudun kullahu begim maga miniti dan tantono ni kinyandi khay قرآن بيغانو الله تعالى قاتني سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كآية كندو لمن يغنينو قوين يغنغا مسيرك فكانجني فنن قيو okhogona yugu ado mare nyagaru lemine yogo nyino anyita gunuya aga sonkono lemine ke ata gunuya aga sonkono aga wunu khirise yogo alli katei khirise ke geri katti lemine nga atanne manne wunu anne manne sonkono koy o ya renga lemina mbutunnu kwa oya renga miside nge fogulo mono nga mogabe ati khirise keda ntogono nga wonu de kebe antetu nga sonkono de kebe antetu ati ke aya ndinke konondi adinga ju lemina mbucine tallahu ta'ala ngatini subhana yimbenya neno nga yawm alqiyama yimbeke waquduha an-nasu wal hijara yimbeke aswa hadamaren kafiri ade gidu benige beti min dunillah kenyani yimbe suwa lahara yimbe angana hadamar lahara yimbe bega lahara yawm alqiyama angana essence le yimbe ke lahara yimbe angana essence le ante kuminimma angana petrol le ante kumini angana gasoil lay ante kumini wallahi almetil ante lahara qallenkum lahara yimbe begeni suwa fetaga kumini akenne ma community manne a community hadamaren kafirinya naam a community hadamaren mebege bara Allah kebege me Allah hakuntanga lemine keti ngunwa ngimmani walla mani ganani sorene kingunga sariga yimben kummu ine suwa mise nyare gandini ine suwa mise nya sogondini mina sokel laga ina sogondina kenkumu afalle nari suwa bragatella kama tindi mani wari kundunyai ignani ginebe kumu nkeye kanna o galo munum maganya kumbene na yimben kumutei bawno yani suwa miso sari garni rasulullah kama Allah komo kelimine fay wonu de kay age simme nanti lahara suwa begano hada marum munyani fu benige bara Allah subhana atinye kanna duna oganani suwa nkumu ona joppana suwa misenyai na kempina ragandi nge kanna kumbene Allah magoro gando lomunu saraga jofene khrisunga Allah kome keni wajunde ay kallemine lemine bege simme nanti kumbene yeno Allah ta'ala ngo korosini lemine nge kenga khirisenge kenga hada maremme ogana selingen keri mogana jeren keri ona ro congélateur nga frigo afallo haju nganayi ona bagandi ona décongelé na jillawre mogana ro gari ginenga glace ke gana bakay anne feri gayem batenya walla aga bakka ke selinge maga bakka ke tamise kenna kara bito maneme ago maga ka hadamare membirante kenyallono yimbe nga yawmal qiyamah yimbe begeni النبي لكم عليه السلام أتشتكت النار إلى ربها فقال يا رب أكل بعدي بعدا ينببغني النبي عليه السلام
ati yimbe ke la garu qase katti Allah yimbe ke yimme anti Allah na bogno kuyogo nyangida tellement to renge fumu yimbe nga to yenge fumu yimbe ke kara yego ane kara yego igana karate kenna foiga baka kara noge bawne hada maren kafirin tano nga fina annabi alayhi salam atalla de dunga yenkine yimbe nga sinen no ana fanka bane wara ati kenya ngomoda nga to yigote karolante sako komponno ana fanke yogo futu katidwa kenya ngomoda mule yigote mani mpabani kagere wori kagere miside ke faga kagere wori kagere tere nandego gomundi kakanna ke yimbe ya yumbene khane mulla ke golle nya sababwa ode kaga kisni yawmal qiyamah ode alla nyaga subhana alla gannen ke daga kun sukanne khora khunu yimbenga yimbe yani asefene yamma mpaba yimbe keni mogo ya kongo alla de ko qur'ani subhana yawma naqulu li jahannam hal imtala'at wa taqulu hal min mazid nanti yimbe ke yawmal qiyamah asefene ya agi mogo kongo mani mpabani kudo onan kisi kumbene yawmal qiyamah lemina huntay krisa huntay khorosun kono allah subhana ignati komenda kono allah ammogotu angana ni kebe fayni saketi lenki osu fitne osu jarebi de ku telefon ni batenga naam oganaro ku telefon ni nonga saketi application be gay afan kan qorenge ni lenki agero kanin kara lemine su sondo menga kamma agero jikuni bonondi harim mani iyane tiktok ni ku kamalenki tiktok nyani foy lenki agere kanin kara agere fonnan qayesu agere haqqile langutu afay kannogo me haqqile latana ne keta anna sonin kallem menya walla kebegeti la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aya fayregene tiktok kamma anna khusonya walla kebe gan qawana nyagu irame ba gan qawana rondi salon nogo ada fay réseaux sociaux kamma duna suya rengaye aga allah kutana are yagumbe gide allah naga annabi alayhi salam atalla wa yampana nyimotoni sumaga magantanya serebe geni di lebuti allah kute allah komo limina gunte sere bonondini kare ga dina nyawutu kana kenya koyi kare ga jikunya koyi nanto kuni islamini nyai ogana yi tiktok kamma on islama gunya koyini ogana yi facebook kamma on islama gunya koyini wala ona kono allah allah kannana kenyan kisni yawmal qiyamah afillandi ogana yi fofo su deberini on maga sere muhuru on maga togo muhuru on maga daga de jama ay jaman kibarente allah bange ay togon kibarente allah bange allah ge muriti kebe allah ne komentu gona ti kenya wama umiru illa liya'budu allah kagana yi fofo su deberini kare allah lingum payano agana nyange manyati allah golle ke togono wa illa ante baraje kita angana yi fofo su deberini al ikhlas asikandi onya seberano jarebi sugo kita allah gana jarebi su sogan kamma asututi allah ya sugala alingi allah da subhana ina watengeranga dungeti wateke alingi allah da nanya miskina alingi allah da kedo kenan kita angana seberi ange barajen kita ange me seberi ampay perdini barajenya allah nte fosu baka allah kitenga anagatandi annandu ma yankanda allah komonda angana nya bannay du ma yankandi komonda angana nya tuwana du rente allah komonga angana nya toronte du rente allah komo annabi alayhi salatu wassalam adaga makamu nandaga al isra wal mi'raj annabi gari adidu ma yankandi sorondanga ade sahaba ni soanyi taagunu lomunu nyanya annabi kitella gana alayhi salam madina idaga yilene mo be gallingada annanya allah da komesire annandu ma yankandi annandu rente soronga andu khawa maga du fosu sere swa bannante fosu sere miskina ru ghafati lebu asugri allah ya subhana waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiruna wa kana rabbuka basira wala nyamula na kunugudun kullu wa kina gai na gakuni na kota nan to dangin tonyani ona ri Diyabougou ona almamin kuni ona debugu mun kuni kado allah na utu gelli kille na limisire ke fay kundu agana ni kaga maga pere allah khibare ganne maga kala mani bakka kundu akongi atananti gambogu khasufurun tombogu koy madina konge bogu katan nabiya mo be alayhi salam kega kebe koyni
ay koyni nanti Diyabougou hakkile taxe ngere angana nyamulla na deben pay agumbene ane lemunu nyamaga khirisunga na wori lemunu nya fay me firni de dina mbate iya fay wurnu de dina gumumbate ikilu ni ngetaxunu hari gana karalenki i hakkilu ngetaxunu xa gana ñigaro sangano nya batenga igante dinan kibare ayi konondini ayi jotindini angana nyamulla na debebe daga kane ngori tanni lemunu pay iga mogobe ina khumbene ya koyni i debe i almamini mbaka kulumunu yay i debugu mbaka kulumunu yay i fisiro ndano mbaka kulumunu ya igana siro deben kumbene siro igema siro alla ganno tangana wala kya nyomaga nugudun qullahu kati Diyabougou ko insha Allah taala mogeri conférence ta gondi gada mogeri gere ta go Diyabougou na nyado ganogo na ngui ganogo na masala dome na conférence ndeberi alla ganno daga tugana Allah taala nganne gollu ko suragana o mamma ni ngere saga sire do faba sire iga gollini kengeni o mamma sirandu darame ado mamma kande jara ade sage sugo magaire ado fabe sugo magaire alla ganne be sutugana isikia faban kallano nda isikia nalatimeni nyaganji sura faban kalle fetilebu la wallah kallenyani nkente tukumbene nkorenga nyana mogobe ankaga mogobe antetu kallelino juya soro manne meneno uroke ore yillan karannaga iniro munkirinan tala timeni bawni kallenga nari ana suwa yillandini anto onna boga nyaqu inati furujanto anto onna boga lomu inata la timeni anto onna boga nabure ina khirinan tikhe anto onna boga anka inati bade anyi metoro ina boga nga inati furenyani kallenyande ken sababu lebu feti alla ga hinnene kallano nga alla ga nyampeni maga o mani begedi sigiram pagaire kengeno mamma sirandu darame ado kande jara ade sara yagare suge kefiya golleke alla ga nodi tugana na golleke raga wala ke anyomaga na liga kunyi o yagasumullati alla o de gasu kanuti alla alla ga ninda ganna hada wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin la 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 واتني شيخ نغني النواري اگر ke bangali ndebe damani sasa kundu alhamdulillah odo de gumu khorenga oda nuwari alhaji saja garame atom bismillah debe ken gondi ori yenga debe ken gonda lingida inya gali wallahi ke moju na tawati khane modin kadun ko nyai khane tuwanu nyai oda ke jikiya kenyen sigi debe gume oga dunge nanti on darini nan kinye mayre oga makinya debe nga alhamdulillah ati kamu ikagu nyakarenga ngani ayani mama sa kamara ala tampile wujine raga na kini sheikh nga nantana kahu iga terende kebe no gondi alhamdulillah o almami khore o haba akamato tahun ahale sasa kundu ari jaral laga ala riti nantona kini sheikh nga almami kira nwari o witu o haba nwani wallahi oda nata olli Diyabougou gamanya kerimo hoya ko almami nukun o haba nwani ido khanu illi mboto nundaga katoya ichigambido nundaga katoya anani o mari nankinyi ijamanunga o wa alla nyaga alla gana sahanya odi dangani kendange halle ya garube no khaga France ya haru e gala wujunu sikiraga na kinoi sasa kundu awo magaire e khana no wari e deben kadun konunga e gala wujunu France ya harunga ida wujunu karagiraga na kinoya akinyoya wokiten no gondi debendun konunga e gala wujunu sikki ida raga ida bugandi alla da wari ona alla nyaga alla natu ay haruna natu kempeti khibare ke alla natu alla na raga oda khasu dangani kenyen khibare kendange halle wajaman su nyaga na oda ka nyaga ti alla serem magiri batte serem magari nan tore da batte ola yalli Diyabougou ana khairi nyakitado jamu agala tola sukira Diyabougou ala Diyabougou su to gombonande corona ken famu ado khairin nambugu degumellahi kenyai almamillahi kenyai khorosun ta go ta baten no goni sheikhin nambugu on daga sasa kundu khana khasa gon salle ne bari bara wona to haro wasago ke sallini anyangene abonnoa hada mare menga mo be sasa kundu bonande nyana khana yampo maga olu mu hedike sukka humantenga ka hinu nganari mo be ya ona sa kundu inshallah hanwari hada baraji